Juah man bandu krina nade bapa turang rasenina. Jumpa kaya kita mulhi ibas waris nah enda. Ibas edisi turi-turin kalak karo. Berpengarapan kalau kami kam krina lid ibas kejuah-juahan. Turi-turin si sekali enda emakapkan si judul manuk kurda-kurdi ras asal mulana tarian gundala-gundala. Turi-turin enda emakapkan iangkat ibas kegeluhun kalak karonai. Manuk enda emakapkan senjaga putri raja. Uga ia karena turi-turinna mari sebagikan alu ras-ras. Ibas sadawari tanah karo lid skalak raja si tergelar si bayak. Si bayak enda lid mesada anak ipupusna emangkapkan skalak diweru. Ibas sada paksa si bayak enda jumpa ras makhluk gaib si seh kel di sana. Makhluk enda emangkapkan jelmaan guru melin bali ras manuk raksasa. Si tergelar gurda-gurdi. Singkat cerita, pengol raja pe langasup naluken gurda-gurdi enda. Emaka isampati alu gurumbelin ibas kerajaan nari. Emaka manuk gurda-gurdi enda pe banci italuken ibas gurumbelin kerajaan nari. Emaka ibaba menghadap putri raja. Putri raja pe labotole kel riahna ukurna perbahan golit temanna. Tapi ibas gurumbelin naluken manuk simbisa enda dit kepe pantangan si harus itaati. Emakapkan olah sekali pe ijemang ikurna. Bagem ia pantanganna. Maka putri raja pe harus ngasup dalankan pantangan maka wari-kuarina putri raja pe seh ngebahagiana. Perbahan dit ngu teman main-main kaslanai ia kelungenan. Tiap karaben putri raja main-main ras manuk enda ikesain rumah raja. Ras berngipe ras kang putri raja enda tunduh ras si gurda-gurdi. Tapi ibas sadawari perbahan riahna akap putri raja main-main ras gurda-gurdi la igejapna terjemakna ikur gurda-gurdi. Endam ia benar-benana manuk gurda-gurdi enda jadi merawa, ras mulihika jadi manuk si jahat, ras pemberontak. Maka sengget mau putri raja
serangan serko segangna ras mindo tolong. Emaka terbagi me kukunjuru kuta. Emaka minter penjaga kerajaan melawan si Gurda-Gurdi. Ban bisana manuk enda penjaga kerajaan pe talu. Emaka idilu me guru belin si enggo ndube naluken manuk enda. Ibas guru belin enda rubati ras manuk enda. Gurda-Gurdi pe lanai terjinaken. Ras terpaksa me ibunuh. Emaka ibunuh me manuk enda. Ras Gurda-Gurdi enda pe mate terbunuh. Emaka ngandung me putri raja janahna rebelas. Endam kepe jadina, laku harap lupa aku nangdangi pantangan dube. Sirbanca kam enggo terbunuh. Janahna tangis erdire iluhna. Krina anak kuta enda menyaksikan janah erdire iluh ngidah putri raja ngandung. Emaka seketika rehme udan meder nanda kenca krina ikut ercedate. Endam ia nadi bapa turang resenina turin-turinna manuk Gurda-Gurdi rastarian gundala-gundala. Turin-turin endam mula-mulana itanah karo lit tarian gundala-gundala. Tari gundala-gundala iteki guna dilo udan. Ras ipake topeng, ras manuk Gurda-Gurdi nanda kenca gelah reh udan bagi paksa Gurda-Gurdi terbunuh ras krina anak kuta ercedate. Ras tarian endape iarak-arak anak kuta keliling kuta. Mari nanti bapa turang resnina gelah ras-ras kita melestarikan adat ras budayanta guna anak-anak ta si pagi. Cemain duka turi-turin sedebanna ibas edisi sireh. Sibar edam kata kurbelas ujur ras mujah-juah kita kerina.